боғи ирами шаҳри душанбе ҳамчун макони муҳими сайёҳию фароғатӣ ҳамарӯза мизбони шумораи зиёди сокинони пойтахт ва меҳмонони хориҷиву дохилӣ мебошад. Шаҳрвандон ва сайёҳон фориғ аз корҳои рӯзмарра ба ин боғи зебо омада дар оғӯши табиати дилфиреб, муҳити орому сабз ва ҳавои тоза сайру гашт менамоянд. Хусусан дар рӯзҳои истироҳатӣ дар ин гӯшаи дилангези пойтахт чорабиниҳои гуногуни фарҳангӣ, фароғатӣ ва маърифатӣ баргузор гардида боғ ба макони дӯстдоштаи истироҳати оилавӣ ва ҷалби сайёҳон мубаддал гардидааст. Намоишгоҳи соли нави олмон низ аз тадбири дигари фарҳангиест, ки доираи зиёди тамошобинонро ба боғи Ирам ҷалб намуд. خیلی شاد هستم که در این نمایشگاه شرکت دارم. در اینجا هنرهای دستی به معرض گذاشته شدند که خیلی جالب میباشند. شما دارای غذاهای لذیذ هستید و به من آنها پسندند. باید بگویم که مردم تاجیک خیلی زیبا و مهمان نوازند. از بودنم در اینجا بسیار خوشحالم. дар намоишгоҳи баргузор гардида ҳунармандон аз дохил ва хориҷи кишвар ҷамъ омада молҳои гуногун аз қабили ашёҳои сафолӣ, либосҳои миллӣ, ҷавоҳирот ва маҳсулоти ороишии хешро ба намоиш гузоштанд. имрӯз мо дар намоишгоҳи сафорати олмон иштирок дорем. аз шаҳри хуҷанд ба ин ярмарка омадем. дар инҷо мо маҳсулотҳо барои арӯсон ки атласро дар бар мекунанд, иштирокчиён дар ин маҳсулотҳо хеле таваҷҷӯҳи зиёд карда истоданд. дар атласҳое ки мӯҳрадӯзӣ, ручной мегӯянд, инро бо ҳар хел намудҳои гуногун онро карда истоданд. бисёртар дар ҳамин таваҷҷӯҳи мухлисон бисёр аст. дар гӯшаҳои дигар иштирокдорон бо таомҳо, шириниҳои олмонӣ ва армуғонҳои гуногуни ороишӣ шинос гардиданд. масъулин ташкили чунин намоишгоҳҳоро дар таҳкими дӯстии мардумони ду кишвар ва рушди муносибатҳои фарҳангии олмону тоҷикистон муҳим арзёбӣ намуданд. این چوربینی که امروز می‌بینید یارمارکای سالینوی تاریخ زیاده از 600 ساله دارد. در آلمان چنین بازارها، سطح‌ها در همه شهرها برگزار می‌گردد. مقصد اساسی آن که ما در تاجیکستان تشکیل نمودیم این چوربینی را در این است که ما می‌خواهیم در تشکل بین فرهنگ ها یک نقش خوب بازیده باشیم. ببینید اینجا مردم میآیند، یک کس یک چیزی را میفروشد، کسی دیگری آن را میخرد، دوستی به وجود میآید، مردمان از یکدیگر مثلا یک چیزهای خوب را یاد میگیرند و یک امکاناتی خوب هم هست برای هنرمندان، برای آنهایی که کارهای دستی میکنند و چیزهای خود را به فروش میگذارند. یعنی که یک شانسی خوب برای آنها است. یعنی که ما اینجا هستیم که فرهنگ تاجیکی را با فرهنگ آلمانی یک جا نماییم که یک فرهنگ خوب به میان آید. به همه تشکیل کنندگان این چوربینی من اظهار سپاس می‌نمایم و از آن جمله به شما شبکه‌های وسایل اخباری عامه که آمدید. дар маҷмӯъ баргузории чунин чорабиниҳои фарҳангӣ на танҳо фазои истироҳату фароғатро ғанӣ мегардонад, балки ба рушди сайёҳӣ, тавсеяи ҳамкориҳои фарҳангӣ ва таҳкими робитаҳои байналмилалӣ низ мусоидат менамояд.